Kani gade Pati CCTV. Haka arp sau terek mentau benai rempang, Menteri Ubakmi ya ketnat PHE jong sarkar jelau ba plus ton tensong. Ulapan hak perdana ya ketamasa tenrai ke ba ars ngilenter. Kebala pelong haka arp ulai bar arp sau terek mentau benai. Ya kini ketamasa lapanya dak dorbar snong omsning propobi, ringkat ke jingit relang ba ke District Arts and Culture Society Nongpo. Lapan po penpeng ya kini ketamasa dak jingdan ki arp santli ki dukan ki bladi ya ki jingbam tenrai bar ki tiar kitar ki blasna dak kiti. Nalor kani layo ruban pelong ya ke jingkom Syak tenrai, kerwai tenrai, kejing pen inam, kejan tenrai, kejing ruai kejuk mentah, kejing yakop ya kunkti, ke yakop shandor, bat kiwei de kejing yakop. Hakani kesengi lasam kusnam ru syabarok kinong jam, hak kejing yakop baper. Hakani kejelang pun kutno ya kani ketamasa ke ba arsngi. Lai don rengkat ru UMDC ke Omsning Constituency, uba don kupar Sumer, UMDC ke Sorong Kham, uba penya sing siem, Secretary ke senjuk ki kle nong sensas nong ke beri nyotrem, uba RL Black, bat kiwei. Kebentak kariti kedustur ngiyoi yang kecing pen inam menne katu karne telika items nasgau ban ong ban nakali yang jong ke sorkar ngisngau burom ngisngau tenat sikadaya bapi ki pait bak bat kam tam mapi ke chnong ang neum sning Pila peni akan nuksa ka babaha. Bat kadai ke sisa ka juk ka bementak. Ka banganga isyep ting galong. Ngila klet no. Yala ka jong. Ngi kham sngau tenat. Ya kaban. Bersyang ban im ya kecing im. Jong kiwei pat. Ay bagani kalong ka kubor ka babaha akan ka festival ka bagi penkut mentara janmit na ka mentajong pi paro omtang hari boy nrei na ka mentaka ri kasi jantia bat kumjuru kari garu jongi baro kawai Kani gade Pati CCTV.